Reka twongere tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bizaza TV Rwanda mwese muri tubahaye ikaze n'umwanya n'ubundi w'amakuru mu Kinyarwanda tuba twabateguriye abagenda anyura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyangwa se n'ayandi twakusanyije avuye mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka duhere ku nkuru iri ku kinyamakuru cya Kigali Today aho mu karere ka Nyabihu habereye impanuka y'imodoka ebyiri zagonganye. Naho nitunyarukira hanze y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko umuyobozi w'ihuriro ry'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa Alliance Fleuve Congo bwahakanye itangazo bwitiwe rivuga ko bwagiranye amasezerano n'inyeshyamba zifatwa nk'umutwe w'iterabwoba wa ADF NALU mu kurwanya leta ya Kinshasa. Naho kandi mu gihugu cya Kenya hari hakurya rwose muri Nairobi nuko umugeni yaguye mu mpanuka ikomeye yahitanye n'abandi batanu bo mu muryango umwe bose baritahira. Nkomeze kugushimira nshuti mwese muteze amatwi Bizaza TV, waba ari mu karere k'ibiyaga bigari ubwo n'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Sudani, namwe mukomeje kudutera inkunga. Mu karere ka Nyabihu habereye impanuka y'imodoka ebyiri izagonganye. Impanuka yabereye mu murenge wa Bigogwe, akarere ka Nyabihu, mu muhanda Musanze Rubavu, aho imodoka ebyiri harimo itwara abagenzi izagonganye. Ku bw'amahirwe abari bazirimo bararokoka ndetse nta n'umwe wakomeretse. Iyo mpanuka kandi yabaye kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki 23 Kanama mwaka 2024, aho imodoka ya Costa ya agence ya Colombe yerekezaga ahitwa i Rubavu mu karere ka Rubavu n'ubundi yashatse kunyura ku ikamyo yariri imbere yayo maze ibura feri igonga Prado yerekezaga mu karere ka Musanze. Na mukuru kandi yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Bigogwe witwa Nsengimana Jean Claude abitangarije ikinyamakuru Kigali Today. Yagize ati Costa yabuze feri ubwo yariri mu mukono utari uwayo, ishaka kunyura ku ikamyo yariri imbere yayo igonga imodoka ya Prado yerekezaga mu karere ka Musanze. Ku bw'amahirwe ntawe iyo mpanuka yahitanye, nta nubwo bakomeretse, polisi yahise ihagera. Nshuti ibakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka tunyarukire hanze y'u Rwanda tubabwire n'ubundi iyi nkuru iri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AF yahakanye gukorana umutwe wa ADF NALU. Ubuyobozi bw'ihuriro ry'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa Alliance Fleuve Congo AFC bwahakanye itangazo bwitiriwe rivuga ko bwagiranye amasezerano n'inyeshyamba zifatwa nk'umutwe w'iterabwoba wa ADF NALU mu kurwanya leta ya Kinshasa. AFC yabihakanye yibinyujije ku rubuga rwayo rwa X urwahoze rwitwa Twitter nyuma y'uko abanditse iryo tangazo bavuga ko yagiranye amasezerano y'imikoranire aho izajya iha ADF NALU ubushobozi bw'amafaranga n'ibikoresho mu kurwanya ingabo za leta ya Kinshasa FARDC, hamwe kandi imitwe ikorana nayo yibumbiye muri uyu mutwe wa Zarendo. Iryo tangazo kandi irikomeza rivuga ko ubwo ubufatanye bugamije gutuma uyu mutwe wa ADF uhagarika kwica abaturage aho ikorana muri teritwari ya Beni ndetse na Butembo, ahubwo bakagaba ibitero ku ngabo za FARDC na Wazalendo mu kongera ubuso buyoborwa na AFC. Imirwano kandi yongeye kubura hagati ya M23 hamwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Imirwano hagati y'ingabo za DRC n'abarwanyi ba FC cyangwa se na M23 muri teritwari ya Masisi yongeye kubura nyuma y'aho ubuyobozi bwa M23 butangaje ko indege ya leta ya Kinshasa
iyobowe cyangwa ivogereye ikirere ikiyoborwa na M23 muri teritwari ya Rutushuru ikaraswaho igahungira mu gihugu cya Uganda. Uretse kandi indege ivugwa kuba yavogera ikirere cya M23, ingabo za leta ya Kinshasa zifatanyije na Wazalendo abakunda igihugu bagabye ibitero ku barwanyi ba M23 muri Masisi. Lawrence cyangwa se Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC yatangaje ko mu rukerera tariki ya 25 Kanama umwaka wa 2024 ingabo za leta ya Kinshasa FARDC na Wazalendo bateye abarwanyi ba M23 mu duce twa Itwe na Kibuto na Kikubo Ubangu na Akamandi no mu nkengero za Kirumba Kayina ndetse na Kanyabayonga mu gice bari mu gahenge ko guhagarika imirwano. Mu gihe bari mu gahenge ko guhagarika imirwano, umutekano kandi muke mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba inzozi kuba ahatuye bitewe n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Goma na Nyiragongo abaturage bavuga ko nta juru ricya hadapfuye abantu bikozwe n'abantu bitwaje intwaro batandukanye, bagashinja abagize umutwe wa Wazalendo kugira uruhare muri ubwo bwicanyi butandukanye. Tunyarukire mu gihugu cya Kenya aho hari inkuru ibabaje cyane, umugeni yaguye mu mpanuka ikomeye yahitanye n'abandi 5 bo mu muryango umwe. Muri Kenya umugeni yaguye mu mpanuka y'imodoka yahitanye abantu 5 bose bo mu muryango umwe bitewe n'ikamyo itwara lisansi yari ifite umuvuduko mwinshi cyane yagonganye n'imodoka ikora imihanda cyangwa se izi modoka atwita ngo ni tractor. Polisi yo mu gihugu cya Kenya tangaje iyo kamyo imaze kugonga imodoka ikora imihanda nayo yahise igonga imodoka yo mu bwoko bwa Prodox yari itwaye abantu 7 harimo n'umugeni ku muhanda uva ahitwa muri Eldoret ugana Imaraba. Mu nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Tuko cyandikirwa muri Kenya ndetse na Citizen TV ivuga ko uwitwa Simoni Kosekei sebukwe w'uwo mugeni waguye mu mpanuka yasobanuye ko abari muri iyo modoka abarabo mu muryango uwe ubundi bari bagiye ari 6 ariko abakoze impanuka ari 7. Nyuma yuko abari bavuye mu muryango w'umugeni umuryango wamubahaye impanuka ibari mu rugendo bagaruka. Yakomeze agira ati umuryango wanjye wari mu rugendo bava kwa ba mwana kuko nitwe twadushatse umukobwa wabo bagenda ari 6 ariko bagizeyo bahabwa umugeni baramuzana kugeraho impanuka yabereye. Umwe mu babonye impanuka iba witwa Edwin Masai yavuze ko ikamyo itwara lisansi yatambutse ifite umuvuduko mwinshi cyane, nyuma y'ako kanya gato twumva ikintu gituritse cyane, tugiye kureba dusanga yagonze tractor itakaza icyerekezo igonga imodoka ya Prodox maze abari bayirimo bitaba Imana. Tugeze neza aho impanuka yabereye dusanga abari abantu 5 bamaze kwipfira. Julius Mary komanda wa polisi ya Rugari aho impanuka yabereye yavuze ko batangiye iperereza kuri iyo mpanuka ndetse bakaba barimo gushakisha abantu bari muri iyo tractor kuko bahise birukanka barahunga impanuka ikimara kuba. Yakomeje agira ati twafashe umushoferi w'ikamyo yari itwaye lisansi, ubu dukomeje gushakisha abari bari muri iyo tractor kuko ntibagiye kure bari hafi. Polisi kandi yahamije ko uretse abo bantu 5 bahise bapfa baguye muri iyo mpanuka harimo abandi 2 bayirokotse ariko bakomeretse cyane bahise bajyana ku bitaro bikuru bya Eldoret kugira ngo bitabweho n'abaganga. Imirambo kandi y'abanyakwigendera yahise ijyanwa mu buruhukiro bw'agace ka Webuye kugira ngo ikorerwe isuzuma rikorerwa imirambo. Nshuti bakunzi babizaza TV Rwanda, nkomeje kubashimira mbaha ikaze kugira ngo ukomeze kuri subscribe usharing ibiganiro byacu. Nitwa Eric Nshimimana, naho ubutaha nta yindi neguza, naho ubutaha.